Hoto live asenseme ya YouTube operation pesa ya watu irudishwe. Asenchele ngabune yo mwancho mulina bayo mwancho mutekarali bwaba gosi Global Radio. I'm waiting for you. Ogenda asenseme ya YouTube naenga nyitogenda asenseme ya YouTube asenseme ya YouTube we are there wetera abagusi Global Radio tumatinga ngoria obwate lideni lyao ngoria obwate lideni lyao bwangire kugwakana maita abantu barorro lideni no muchando abantu barorro monta abwate lideni gwakana no muchando abantu barorro monta abwate madeni yo muntu akini gwakana no muchando abona butoko ligibono abona buteta yatona kinga they pay back abantu wakana bale back amadeni y'abantu abantu wakana bale chibesi abantu babwate natura igwanane pesa ya mtu Amerika molera I cannot allow inyale koba yeko liegwa asenchirenga bune igyo iko kero kende nga naro bwate deni yao bwangiro wakana asegi asara kiao wangiro wakana deni yao sanganga monainche ntabi ngungu mwana bakitutu naraiga obwate deni yane umwana na Samuela kurukinse mu cyakitengera agalya ali tukulia mu isondo nyako batokwa naraiga tonyako batoko sanga monaraiga agatenga musaja naroro imani ndroro libwate deni yae ya 4,900 and something that's almost 5,000 atenga akibono bwangire kumwakana deni yae andene rago lyo botakana muntu bwate adwe I think atenga musubati oyo wangire musacho oyo wangire kumwa edeni yae asenchirenga bune yo bona atenga nigo atagetonyo nokubwa tunyako batoko mokonya musajo ruguna Keva amwakane deni yae I don't know how can we go about it tunyako batoko ena kinga this man okuruguna Keva the other day to amurigati kanyako bakako limia ere gako limia simia gako niga ategera tabagusi a Global Radio timatinga abono will try osento monyore osoyo iresimi osebuye biro iresimi etunyako batoko ranga nchira kyabegete tene ni mibango kyabegete kwana kinga chibese chiomo subate kuruguna Samuel kurwase ensemo ya Kirengira ngonyorale mama Tanasha ngonyorale chibesa chiaye ose angonyorale ebese aye eligi asar kyanke nyaraka bage koraro manyete egi asara korara naro it's not good ngobono Samuel mama Tanasha nigatetenga muswacha nara kuruna Keva obwate almost 4,000 almost 5,000 because it's 4,970 tibesa awetkurwa se adware yaye so we'll try to reach out to this man musacho no ameta sisema ya kitengela nigabwate edeni ya 4,970 we are live asensema ya YouTube wetra abagusi Global Radio ekyombo ne kyomoguse igomnyoka asensema ya YouTube tanyaka batoko sanga asenchira yeyemo ase yemo I'm waiting you asensema ya YouTube maganyita asensema ya YouTube tanyaka batoko wakana madeni sasa ni wakati wa operation pesa ya watu lazima itarudishwa pesa ya watu lazima tu itarudishwa tuko katika kitengo hicho tuenda kusanga asenchira ya Benekima kitengo ni cha operation pesa ya watu irudishwe 16059823 uchake na 07 na ile namba kutuma ujumbe gabo yontenga ngoyo bwate deni yao na ende na kideni ya renge na bogotoera tunyako batoko ena kinga edeni yao ngoira nigwere ase enchira egwenarte wose ase enchira ensira I wanna look for this man pena tamakoligia omusao yo osomugako yo o mama Tanasha kurwa ase ensemo ya Kirengera tango trate makumulia tunga ntomonyole ase chiraini chesimi tumatenga a producer try nyarako bago turigeria omunkwano oyo okuruguna Keva kurwase county ya Kitengera agaria Kitengera maitena amenyo actually abantu ba KBC Naivas rugogaria Saitoti mataria andanginga you are good abuna sensemo ya Kirengera
Asala kuruna Saitoti, nsali maate nyakitali ya Saitota, nsali maate gali no ngonyo mumrobuna Victor, kurwa sensemo ya Western no bameta sensemelia kitengera market insabu abona bo abanchua barwana tokuligere nabo kotekera abagusigilo radio abakonyo lembe sono mugati bwana James Matena kurwa sensemo ya kirengera gabo. So we have to make sure, we have to ensure nga this lady okuruna naum Samuel ebesa yaye chielu wisano nkonyorale asenchera yobwazu imagine umuntu man okwimwa kwagenda seduka yomusubati tubukatona ongesokero kwagenda wako bayasingi chielu wisano kurwa se hardware tokumwiranda nanda tokumwakana kwanyaka bako mwena mwaka nole yama yakogenda igo yagendera nigo. That's not good. Nona masini atokonyora because gabana bakuruserie siringi abana baye gabana bakonyora siringi 200 abana baye asencheringa bune yo mwancho muligerere nabo igo mwancho mutakanga tuteme ko babanta baya. Let's try to be good people. Teto banga banta baya abantu obwata maskani. By the way abantu nyomuntu oko bayisire besa mwirandike kogera gabu. By the way gabana onera konyora kendo nyako bakakubika muno yabona wanyora kende nayo nyako bakakoirira abana ba school fees. Timatinga this man to mumera boli. I don't know nga to monyora usanda iguro otekerera bagusigilo radio olimirie simi. Tengo tratema kumulia. The person you've called is not reachable. Mwigwetenga is very mteja. When the mobile subscriber it may be ngane network na banyanga network. Let's try it again. Togunga monyore omumuro kurukuna osomsaje kurukuna Keva. Let's try to reach him. Togunga ntomonyole. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber. Uyo hakumteja sana. Omunkwa naraiga obachi besi muswate kurukuna Winfrida Onguti. He owes her 22,000. He told us last week ngo twakana chibasecho. So I don't know nga ankora murigi ngunga tumatinga Winfrida. Are you listening to gunga naki omunkwano yagateba? Akuna Geoffrey tenga tora murigi to nga Geoffrey. Ebe sawa tebe to gana when will you pay? Because ngwanga ngate simi and then are you expected something from somewhere? You personally told me you are expecting some money from somewhere. One thing you are expecting some money from somewhere. So we have to have it down. Tumayanga when will you manage to pay back your debt? Ndiri urakane chibesa echichao. We have to ensure we both things right. Amanyete igako igatwana kinge bintonko genda bya. So this man uruna Geoffrey angire kubate simi. Godfrey wangire kubate simi. I don't know why. Maybe somewhere satanya kubata simi. Akindoche nga nigongote bwenga bwangire kubugolie simi. I don't know why atari kubugolia simi yaito. Tunga mebango kia bekire. Nchira kia bekire chabene. Choko ena kinga chibese. That is 22,000. He told us that he'll pay the other week. Wiki yeka era tanga waka non-issuing. I told me chibesa expect kuruwa sekete. Tachinyoleti. So he must tell us nchira ki abekire chabene choko kinga chibesa. Ngotoka chire Kennedy basweti atabna okora egasi ase TSC Nairobi Upper Hill. He took my cash rings 100,000 but bono wangire konga B. Namba yake my friend ntumero ujumbe ase namba yesi 0716 05 9823 0716 05 9823. Gabano kondikira ujumbe WhatsApp SMS and onspi naboko ngutenganki kigendrete tonyako matoko bwatia asenchera ya beneke magwera. You know these people producer DCI wako kigendrete banyako babako bwatia mangana yo asenchera igwenerete. Ate anga umumro yo kurukwa ate anga Bernard Nyaigora atebaiga nganara iga okorega siase TSC Nairobi
upper hill. It took my 100,000 but bono bwangire konga pi 0716 0598 0716 059823 ene namba yaito yogodaya madeni ntebi ngongana ki story ya renge we must know ngana ki story ya renge entoma itinga nguyo na ki story ya renge ase enchira engabona eyo omwancho muligerere naboigo omwancho mo tegereri wa abagusi Global Radio oikotengana kiamangana yu arenge tomayangana kiamangana yu arenge tomayako yabwati alisina bata otebaiga abasacha nabakongu bare gwakana amadeni nonya nase ebyombe ebinge no muchando monne gwakana amadeni timatinga oyongo abagusi Global Radio. Hello. Yes. Hello. Yes. Oh, is this Geoffrey? Godfrey. Yes. Godfrey, I think it's not let me look for this man. Ate ngatale ngange. Tigango try bunga edeni abwate at 22,000. How is he going to pay? Na kia uchiwaka na edeni ya 22,000. You know, he owes to 2,000 shillings. Ego ikatoro na kinga na kibintu bya renge. Abantu abadisi ya they are here. They can listen. Hello. Hello. Hello, my brother Naki. Hello. Inongi wete. Hello. Hello. Koranga, I don't know what's happening. Koranga a network ya nere karembe. He owes 22,000. A lady by the name Winfrida Onguti. We have to ensure nga. Hello. Timaitinga na network ya erembe. Yeah, I'm getting you very loud and clear. Abono my brother Godfrey. Yes. Tulikutafuta the other day. Busonga karibu andika hiyo. Tulikuta tuakoligeti like 2 days ago. Naende tukaigwana naya tukakwana this lady ochita service ochita iga kalika ujumbe tukaleta romangana yua igo kurukuna Winfrida Onguti. I don't know why the phone kubutoka. I don't know why ninke simia kubutokera. I don't know, I'm not understanding why simia kubutokera. Timatinga wasana. The person you've called is not. Now I can sing utoire simi. Obutoire simi. I don't know why kubutoire simi. Timatinga ndakora kubutoire simi. Yetali nchirangia timatinga ndakora kubutoire simi. Otanga tuakwana igatuigwana because he gave us an empty promise. Eya ataranyara ko bakago ikerania sencherenga bune yo, so we'll see what to do. Atanga basacha na bakunga so wakana madeni. Asante sana Bernard niandikie ujumbe kwa nambari 07160983 ndio tunyaka batokuligelia kesi kiao tugunga how can we go about it. How can we go about it na kitora kole amangananga bunayo. Niandikie ujumbe kwa nambari 0716059823 atanga nara igo bwate 100,000 akora TSC awangire kumwene lichibasecho sanganga mwananche ndikirango ujumbe karunge birengeli ya pesa ya watu lazima itarudishwa tu. Operation pesa ya watu irudishwe. There's this man umuswate na yuko kubuna mamake Grivo na toete umusajo rega tenga il colas after 30 minutes lakini bono igache kabanga last time ke tuenga igasembeo tanya tukabaka kuona mwana tenga he was on a meeting. She was on a meeting, so we tried to reach him today. Togunga naki a meeting at ngwakala simi after 1 hour. He didn't call. Tanga keti simi ante ingana kebinto obia renge. Tanga keti simi nonya. Tajitianga keti simi nonya. So I'll try to reach him. Togunga
na kiamangana yuarenge chideka chinsini sana chire wosio tugungana au sit na kiamangana yuarenge na tatingane meeting yako gena gutwakerare simi bara up to now na nyakora simi yaye so I don't know nga simi ke ya minute agutwakera iranga chabutukira igando chenga chabutukire emeronge toto igoro ye chinsa isana mo chabana mabaso Kumwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli Mabiriani gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mononko yeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarekana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga gontegerete abagusi Global YouTube abagusi Global Radio na moigura abo abagusi Global Radio achinse mo chonsi pi chomo ta ndao AGRFM. Hello. Yes, network yale gonsumbua. Tikangu akira bwana isimi. Asante sana. Yes, kama broda ochirendo chenga aiga ochire mbeo ate anga network yale kumusumbua tikangu tunyaka batoko wigunga na kyagoteba igoro yedeni yabwate ya 22,000 Kenyan shillings cha Winfrida Onguti igobono I don't know we were writing something it actually went off Mr. DCI you can like that one igona kyakwan. Hello. Hello. Mr. Godfrey. Yes. Na kyobo getembu yole. Yandika. Abantu mbuya bale. Abantu ya. So nto akwana na like some 3 days ago and like 1 week ago. Yes. About that money, no matter what I'm talking about. Yes. Wakati anga you'll pay that's last week on Thursday and Friday. Yama tuka you have modi yabo. Yes. But unfortunately you didn't. Yes. So I was on the other day kokobona kialenga. I think we did not find you nto akonyorete. So we got you today. Ina kichwa ese chako na kiamanga na jua chete. Jini hope tuliongea na wewe WhatsApp ni Richard kuna siku nyingine tuliongea na wewe WhatsApp. Yeah, tuliongea na wewe sawa. Sasa nataka usikizwe. Unasikizwa hapa kuna watu wanataka kusikia unasema nini. Mimi si watu. Hello. Tuliongea na wewe ndio different. But sasa hapa uko nea na kuna watu wanakusikiza hapa wanataka kuandika unasema nini. So we are waiting to hear from you. Ndio nikakwambia. Nilikuwa expect money from where I was expecting usiku pato naona. Hiyo ndio WhatsApp ni text. Ukaniambia sasa fanya sababu nilikuwa nimeahidi hiyo pesa nitapeana siku fulani. Yes. Nikwambia kama mtanielewa mpesa mnipe tu time kidogo. Lakini kitakaa sana but I will pay that money. You know my brother Godfrey. Lakini hatukuenda kuazilia about that. Hatukuongea sana kutoka hapo. Hapa hakuna shida kabisa. So kwenye shida iko ni kuna naona somebody is writing down. So eso mchando no lingana ki ama ete bindonga biro bya babo post bindonga nyolti basakuru achi cha fail. We understand that. But the mother mama ya Winfrida she's ako in need anataka pesa afanyie kitu fulani. Sorry? Mama ya Winfrida the lady that you owe the money. Mama yake needs kuna pesa anataka afanyie shughuli fulani hospitali. So that's why nimepewa namba nimeambiwa nikuulizie ndio mtu achukue asikie vile una sasa swali ni je when you think ndio kolenga ndio rakana chipesage. So lakini yote niongee hata kama binadamu kama wa kawaida unaona. Yes. Sababu I can't start niweke mshini tu kila siku nikisema nitalipa kesho. Fanya hivi. Jana nilijaribu kuongea na wewe mwenyewe lakini hatukupelekana. Jana but we promise this. Unaweza nimpea within this month isipite hii mwezi. Sawa kidogo tu anasema within this mwezi before mwezi is I think you are yes asante sana. I don't know why simu inakatika. Sijui mbona simu inakatika. I don't know why.
Simu inakatika. Sijui mbona simu inakatika. Hello my brother. Yes. Okorra sole network ere mbe kabisa. Nite na abukara pali. Wono. So, watabenga toko before mutinyo taraera. This means you think this man. So I mean with your every order. Bona akira igo ntundu bwati araka actually. We amangana uwako na kurumunu ona ya uwako na. We give you this month. You think this month, yeah. Ntundu bwati araka, we have given you this month. Okay. Asante sana. Litukoli ya my brother. Ntundu bwati mangana mange. We have given him this month. You know, this is the second time. Tuamoiro motienyoyo arigi akane chivechaband. That is very simple. Ndoba tamangange mange. Now we are that simple. Ndoba tamangana mange. Now toko ba benge igo. Now toko ba benge. Asenchering gamne yomanchu murigari. Now we go omanchu murigari. Let's give him this month. Let's give him this month. Senchering gamne yomanchu murigari na boy go manchu murigari. Yabno nkodela operation pesa watu rudishwe. Boy kadi